Il va former Rodez, avec la messe fait 4-1. O kɛra. Grenoble Nîmes. Kosɛbɛ. Grenoble gagnera 3-2. Awɔ. Amiens Paris FC 1-1. Tiɲɛ. Nantes Valenciennes gagnera 1-0. Kosɛbɛ. Dijon Annecy gagnera 2-0. Ayiwa. Campo FC 1-1. Guingamp Sochaux gagnera 2-1. Bordeaux Bordeaux gagnera 4-0. Ayiwa. Mais Angleterre, Amara France B. Ou à Ligue 1, mais à 5e journée à match ouvert. Donc, 17h Monaco 3. Mais 17h Angers Reims. Mais 17h Montpellier Ajaccio. Kosɛbɛ. Mais 17h Lyon Auxerre. Awɔ. Mais 17h Strasbourg Nantes. 19h Lille Nice. Awɔ. 19h Marseille Clermont. Tabarikala. 19h Lens Lorient. 19h Rennes Brest. Awɔ. Et 19h Toulouse Paris Saint-Germain. Tabarikala. Donc, mes 5e journée France avec tant bureau. Ayiwa. Donc, avec tout France, ça va la France en tant qu'Angleterre. Angleterre. Voilà, il faut la 5e journée. Kosɛbɛ. On va dans la de la Kounou. Awɔ. Kounou Crystal Palace à Brentford, le Flaming 1. Il faut la mettre dans la main, il faut Wilfried Zaha. Awɔ. Avec Crystal Palace à Bigel de Ado, c'est en 9 minutes. En malin joueur tchèque d'où à 90 minutes en Kounou. Tabarikala. Donc, moi, Fulham. Alain Brighton. Awɔ. Fulham gagnera 2-1. Kosɛbɛ. Southampton. Kounou Moussa Djenafo. Awɔ. Aduna à 17 minutes de la fin. Ayiwa. Aduna 73 minutes. Kosɛbɛ. C'est le manère. Aa. U ka kɛ titulaire u y'a daminɛ U y'a daminɛ cogo min na u ka continuer u ka ten. continuer ten. A fana ka baara kɛ. Musa Djenafo kunu A ka baara kɛ a ka continuer. 73 minutes a ka tɔn n'o ye Southampton. Awɔ. U ye Celtic ci kunu 2-1. Tabarikala. Leeds ale ni Everton olu ye Flaming 1-1. Match bɛ to Sénat bi. Awɔ. Bi 12h30 Arsenal ale ni Aston Villa. Kosɛbɛ. 12h30 Burnley fara ni Wolverhampton. Awɔ. Bi 18h30 Manchester City Nottingham Forest. Bi 18h45 West Ham Tottenham. Ayiwa. Et 19h Liverpool Newcastle. Tabarikala. U bɛ kuncɛ sini. Sini. 19h Leicester City Manchester United. Kosɛbɛ. Moi Italie 4e journée. Italia. Sassuolo Milan olu ye Flaming kɛ kunu 0-0. Tabarikala. Roma ale ye Monza ci 3-0. Awɔ. Roma u ka 3-0 bɛ n'u y'a ta Juve fɛ n'o ye Argentin. N'a sɔrɔ Paulo Dybala. Awɔ. Kunu a ye doublé kɛ a y'a don 18e minute en 32e minute. O ɲɛna. Inter ani Cremonese Inter gagnera 3-1. Kosɛbɛ. Bi sa 16h30 Empoli ale ni Hellas Verona. Awɔ. 16h30 Udinese ale ni Fiorentina. Tiɲɛ. 16h30 Sampdoria ale ni Lazio. Kosɛbɛ kɛ. 18h45 Naples ale ni Lecce. Awɔ. 18h45 Juventus ale ni La Spezia. U bɛ kuncɛ sini. Sini. 18h45 Bologne à Salernitana. Tabarikala. Et 18h45 Atlanta Bergame Torino. Ayiwa. Allemagne mun Allemagne ka kufu 300 de bɛ sen na. Awɔ. A kufu 300 na mun ye kunu ye. Kunu. RB Leipzig. Ale ye Hambourg ci 8-0. Wato na minnu Timo Werner a triplé kɛ kunu. Subhanallah. Bisa. Bi. 18h46. Awɔ. Victoria Köln ale ni Bayern Munich. Tabarikala. Olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni n bɔra a match la an bɛ kunnafoni di an lamɛnjɛkulu ma. O bɛ kɛ. An bɛ don championnat européen na. Kosɛbɛ. Ala fɔ mun ye Europe championnat bɛ taa ni dɔgɔkun laban na. O bɛ kɛ. Mun ye France wa Ligue 2 ale 7e journée o baara bɛ daminɛ 45 Kevin Niort. Awɔ. 18h45 Metz Annecy. Kosɛbɛ. 18h45 Sochaux Laval. 18h45 Valenciennes Nîmes. Ayiwa. 18h45 Amiens Grenoble. Kosɛbɛ. 18h45 Bastia Dijon. 18h45 Le Havre Caen. Tabarikala. 18h45 Guingamp Rodez. Kosɛbɛ. Samedi 13h Paris FC Bordeaux. Awɔ. Et lundi avec Couture 18h45 Pau FC Saint-Etienne. Tiɲɛ. Mun ye Ligue 1 France. Awɔ. Ale 6e journée o baara bɛ daminɛ samedi. Kosɛbɛ. Samedi 15h Auxerre Marseille. Awɔ. 17h Lyon Angers. Et 19h Nantes Paris Saint-Germain. Kosɛbɛ kɛ. Dimanche 11h Montpellier Lille. Awɔ. 13h Ajaccio Lorient. 13h Brest Strasbourg. Kosɛbɛ. 13h Reims Lens. Awɔ. 13h Clermont Toulouse. Tiɲɛ. 15h05 3 Rennes. Awɔ. Et 18h45 Nice Monaco. Kosɛbɛ. Angleterre 6e journée. Angleterre. 11h30 Everton Liverpool. Kosɛbɛ. Samedi. Ayiwa. Samedi 14h Newcastle Crystal Palace. 14h Brentford Leeds United. Awɔ. 14h Chelsea West Ham. Kosɛbɛ. 14h Nottingham Forest Bournemouth. Awɔ. 14h Wolverhampton Southampton. 14h Tottenham Fulham. Kosɛbɛ. Et 16h30 Aston Villa Manchester City. Tabarikala. Dimanche. 13h30 Brighton Leicester City. Awɔ. Et 15h30 Manchester United Arsenal. Tabarikala. Nous Espagne 4e journée. Espagne. Vendredi 19h. Celta Vigo Cadiz. Samedi midi. Real Maroc Girona. Awɔ. 14h15 Real Madrid Betis Séville. Kosɛbɛ. 16h30 Real Sociedad Atlético Madrid. Awɔ. Et 19h FC Séville FC Barcelone. Tabarikala.
Jules Koudaka qui court à l'eau, mais on se FC Séville, FC Barcelone. Dimanche, midi, Osasuna et Rayo Vallecano. 14h15, Bilbao Espagnol de Barcelone. 16h30, Villarreal Elche. Et 19h, Valence Getafe. L'année avec Couchen, 19h, Real Valladolid Almeria. Moi, Italie, 5e journée. Italia. Samedi, 13h, Florentina Juventus. 16h, Milan C Inter de Milan. Au terme de Milan, Milan C Inter de Milan. Samedi, 16h. 18h45, Lazio Naples. Tu as le choc, Dimanche, 10h30, Cremonese Sassuolo. 13h, Spezia Bologne. 16h, Hellas Verona Sampdoria. 12h45, Udinese Allen au Roma. Lundi, 16h30, Monza Allen à Tata Bergamo. 16h30, Salernitana Empoli. 12h45, Torino Lecce. Oui, Allemagne, 5e journée. Vendredi, 12h30, Dortmund Offenheim. Samedi, 13h30, Stuttgart Salzburg. 13h30, Bochum Werder. 13h30, Wolfsburg FC Cologne. 13h30, Bayern Leverkusen Fribourg. 13h30, Union de Berlin Bayern Munich. Et 16h30, Eintracht Francfort RB Leipzig. Dimanche, 13h30, Augsburg Hertha Berlin. Et 15h30, Mönchengladbach Mayence. Donc, le championnat au